Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today's vlog guys, mag-challenge na sa guys. Mag-challenge na og lemon challenge. So, kuyo guys na ako si Shoni's Vlog. Ayan. Kung bago pa kayo sa aking channel guys, please like and share. And subscribe and hit the notification bell so that you guys will be notified and be the first to watch newly posted video like this. Yay! Kung gusto mo shout out guys, please comment down below your names para ma-shout out kayo sa next video. So, karon guys, diyan naman ko ang guys ang lemon challenge. So, diyan mo na niya guys, diyan makita. So, Ano nga kalmansi? sa Bisaya kay lumunsi. Ini siya guys. So, yung ano yun mo magduwa guys, kung ka lang nahin. Amo ning Magbato-batupik may niya kung kinsa to'y malos sa bato-batupik ay motoy piso mo ang kanang ulimon sa baba niya. Nay timer 1 minute niya. Dapat di magkuhan ka, magana ra ka. Dapat di magkuba ang naon guys. magana ra. Okay. Mag-start na ta guys. So mag-start na guys ha. Keep watching lang mo guys ha. Shout out ko sa ko ang mga subscribers guys. Shout out ha. Thank you sa inyo ang mga support guys ha. Subscribe din kayo sa channel ko guys. Ayan. So we hope enjoy you kanang watching guys. So, bye. I'm back. So mo na ni guys. Nyara na guys oh. Pagsugod na mi guys. Among Timer. tani. Oh, bato-batupik. Oh, nya unsa may tumbuhat ani? Eh, bato-batupik pa gani. Nya paguman. Nabagaw man kay peace on din ang kuan niya. I-open din timer. Timer daw kuno siya guys. Pakita lang timer. Ang timer guys ay. Hmm. And 1 minute. So mag-start na ta guys. Bato-batupik ta. Okay. Bato-batupik. Ay, come on! Ito na guys. Ito na siya guys. Dali. Abilin mo. Dara guys ay. Okay, ikaw start sa ako. Ikaw kapisit na. Okay, anak ha. Okay. 1. Ah! Ginagawa mo? 1, 2, 3, go. Ako nga sa Juni uno. Agas ni Juni. Timer. 58 usal 58. Kumana na bang ito? Dara guys. Lami guys, lami. Nya. Mana man. 48 seconds guys. 48 seconds. 48 seconds. So ikaw na sa Juni. Okay. Ay, sorry. Ako may kuan pindot ana. Okay. Kausawar may pindot. Di Ginagawa mo? Naggiba yan. Na. Nga 36 seconds siya guys, 36 seconds. 36 seconds. Masad. Daw siya guys sa first round guys. Pero masaguan siya yung ana daw. Butaw ana. Hangad sad. Guys, gano'n sa tagawin. So, okay. Round 2 na guys. Ito na guys. Teka lang. Okay. Ikaw pindot. Okay. Hangad sad man. Ginagawa mo? 1, 2, 3, start. Guys. Mabukog man sa daming leso. Mana? Una? The 45 seconds, guys. 45 seconds. Ay,
keep losing. I don't want to lose. Yeah. Iibalik. Ginagawa mo. Ang naong niya guys, naong. Muragi. 45 seconds siya guys. Purata? 45. Yang naong guys, bakit muragi bugbog. Sakit dito guys, ay ka na murag na baog ba? Baog na din. My God. Sige. Ikaw na, ako na sad. Oo. Timer. Third round na ta guys, third round. Walay na daog sa second round guys. Timing duha. Dali. Ginagawa mo. 3, go. Nausulog ito. Mano? Dapat wala. 52 seconds. I keep losing. 52 seconds guys. Lagay niyo dyan yung score. No. Sige. Gagahan pa guys, gagahan pa guys. No. You go. Ginagawa mo. What is that? A movie. 49 seconds siya guys, penalty siya guys. Ako na sa Johnny. Huwag mo may kukuntuan na. Ginawa mo siya ganun asim. Ako dili. Ano? Nasad guys. Ginagawa mo. Lami ay. Ano? Dapat hunulun ni mo 1 minute. Saan ka? Uy, man naman. Hindi. Dapat hunulun. Man naman, uy. 43. Hindi ko no. Ako hindi. Oh, man good. 43 seconds. Dagan pa jud guys, Oh oh. my gosh. Siya na sad guys. Guys, no, I keep losing. I'm not gonna go. Team Shuni, go. Magpadao ko ano. Sige. Ginagawa mo. No, hindi na. Hindi madro. Ang naong di Hindi madro. pagkatamis na pagka. Ambot? Kalimut ko. Ambot. Usapon. 37 seconds. 37 seconds guys. Kita din. Ano? Ikaw na po. Kaniyay, kaniyay. Guys. Ginagawa mo. Mana? Mana uy? Kung sino sa tabi kasi? Ito si Kasyo? Ako din? Ikaw na. I keep losing. Yeah. Ginagawa mo. Forty-nine seconds siya guys. 49.
Punasad. Dali. Sorry, 10 minutes. 3, 2, 1, ah. Ginagawa mo. Consume the Bruno Wheel. 49 seconds. 49 Magpagalaw. For you guys. Cheer up. Gidali. Hit that thumbs up. Like this video. I can do this. I can get points above 49. So let's start. Sa. Ginagawa mo. Napay kwan. Napay tulo guys, tulo na to. Patalay ko mga guys. Magpadaog na ko diri guys, di na ako magpalo. Okay, 3, 2, 1. Na. 54 guys, 54. I can do that. 55 above. Let's do Okay this. guys. Let's do this. For you guys, hit that thumbs up, and subscribe. This is. I can do that. And 3, 2, 1. Ginagawa mo. Na. 55! I can do that too. Last round but not the least. Last but not the least guys. Last na. I can do that. Smash that subscribe button. Fifty-three. Pila na So din na natapos amo ang challenge guys. God, kita mo. Pildi show ni tayo, pildi. Let's go guys. So see you on the next video. Hope guys na-enjoy mo sa amo ang challenge nga Lemon Sito. Hanggang sa muli guys. Bye. So good.